مالباتên dîlgirtiyan ên bajarê Hesekê û Qamişlo çalakiyên xwe ji bo azadberdana dîlgirtiyan didomînin. Di çalakiyan de malbatan diyar kirin ku pêwîst e ev dosya dîlgirtiyan beriya dosyayên dîtir werin çareserkirin û gotin. Zarokên me demildest berdin. اما بالي خود خوازن بشكينا زندانا اسير خود داخلين بشكينا زندانا اسير خود داخلين نوی مشاریهانه دزارو کماتن گرتن قیز کولاوک حق الثوره داقش کماتن گرتن بو 4 ماه داره مه 5 خبری مجه تنایا از لاوک خبری مجه بس قیز که خبری مجه تنایا از دخوازم دنگیم بمظلوم عبدی گینه بسیامند عفرین گینه باحمد شرع گینه هم قچکی خود خوازن ناموسه مب دستوان دایا بس حتی کی چا قچکی مکب دستوان دابن ها اسیر هاتن قچکی معنا هاتن طيب ناکام وقتی مرا اسیر برده برگیا مرا خورتا برده لی مرا کچکا برده دی 4-5 معنا ناموسه مب دستوان دایا حتی کی چاق بس ارتاق ملت رعد بو ملت ارتاق کذبه خود شوته